Abantu bathi bahleli basilalele and uhlelo bayalinqoma ukuthi cha hayi angathi luzoza ngemunye ushuni cha siyabingelela impela nje siyabona impela ukuthi abantu bakhona njengamanje nje sisazoqhubeka naso isihloko sethu noma sesizozivala nje bakithi njengoba nje isikhathi sesiphikisana nathi hele Mthomisi hele kunale ngoma le ngesikele nje kule ngoma le uthola ukuthi ngoba nakho benikade nibambisene ngokothando benindawonye lithandana bese kuthi ke mase lihlukana bese hayi cha hamba sathana nomuntu hayi ngeke hamba bese kubizwana ngezici leyo nto leyo into okufanele yenzeke noma into engafanele yenzeke bayukuthi benithandana lisangakwazi ukuphinde lihlangane likhiphane bathi uma khona amanzi aphindeme futhi futhi hayi okay kanjani manje phela ngathi okwakuhlanganisile sekuphelile sesohlala kanjani futhi naye nje ngivukisho othandweni noma othandweni konke ngivula bayazi abantu ukuthi ke kune contract kuyona khona contract khona contraction khona permanent aweke ngihlonisa njalo i-contract uthando ongamele ufake kakhulu engqondweni uyabona ukuthi uthando omele ungalifaki kakhulu engqondweni ulibona sayiqhamukela la ukuthi yabona yini lo thando mangavele emntwini ulibona ngani lolo ngoba phela sasivele sifaka amazipho noma kungafanele yabona uthando lakho le-contract ilelo thando lelo ukuthi ke mangitshelele ukuthi ke awu ngithi 1-2 ngiyakuthanda ntokazi ngosiyami uma nothi ke ebhuti ngicela unginike ithuba ukuthi kusekuseni bisivumile intombi hawu sekulungile njalo sekulungile amagama amabili hayi ngeke lelo thando ufuna ungalibeki kakhulu engqondweni abanye bethi uthando lamaphepha umlilo wamaphepha into engayisho ukuthi uthando le-contract i-contract ke iyakalelwa ukuthi ngesikhathi esukuthi iyaphela i-contract iyavuselelwa kithi iyavuselelwa lapho sizokuvela khona amanzi i-contract iyavuselelwa futhi ingayiqala ukuthi i-contract kanjani i-contract iyajabulisa ukujabula mase uthola umsebenzi we-contract kade uhlele ekhaya ujabule uboma dansa nakho uhambe uyosebenza usebenza ujabule uhole uncebeleke imali yakho ujabule kusesikhashanyana lezo kuba mhlungu kakhulu mase kusekusondela uma i-contract yakho ibikalele 3 months noma ibikalele inyanga embili mase sikuselisa into elilodwa inhliziyo iba buhlungu kakhulu iba buhlungu kakhulu kanjalo nasothandweni mawuthi ubizwa ngobhemu ubizwa ngosithando sami base qala sebekushaya ngosini intombi sitshela sithi ke bengikhohliwe insizwa nkosi nami ngiyakuthanda futhi uthi hawo yazi kanjani manje ngesikhathi siqala uthando isikhathi siqala uthando bekubiza ngawo wonke amagama sifunela lobusuku nemini engadini kanjani manje sengishaya ngosini kanjani yena sethi ke nami mfowethu ngikuthanda lapho i-contract yakho ufuna ukuyicabanga ehloko sami ngiyakutshela wena sifuna ukuvuselela sisiphela i-contract lapho sisiphela kakhulu hambeni i-contract base kwene nothando le-contraction uthando le-contraction i-contraction iyayidonsa iminyaka ikalele sithi 4 years le-contraction mhlawumbe njenge-contraction lezi zokulungisa amabrenji kuthiwa hayi nayi i-contraction ka-4 years noma ka-6 years lo contraction leyo ukugcine lapho othandweni usispend imali yakho iyikhiphe ephaketheni uthi nangu umuntu engingamenza umakoti noma intokazi ithi ke nangu umkhwena wami kusasa nibizela ngawo wonke amagama ezinye insizwa uyithola sezithi uyaphila mkami esho embiza ngomkami ngamlobolile abanye bathi mama uyaphila mama osekhaya uyaphila mama osekhaya abanye bagcina sebehlala nabo endlini phecelezi nje umkepito abantu abanye sebekepita
emthembisi khululeka mama ngizoyiletha amalobolo ngizoyiletha inkomo khululeka mama wasekhaya akekho umunye ngimbhekile isondele le contract i-contraction isikhathi sayo ukuthi iphele yabona mase sosendele khona isikhathi ukuthi iphele le-contraction umbona omunye esehamba sokuhleba kubangani bakhe esithi yabona umuntu lo angazi indlela ukukhuluma kahle yiphi indlela engenza ngayo ukuze isuke la eduze kwami baze kwahlungu lokho ngenxa yesikhathi ke ake sibambe khona lapha thini nje amazwi akho sesivala nje amazwi ami engawasho osukwini namhlanje lokuthi ke i-point number 1 ungakhohlwa umzali wakho okuzalwayo ungakhohlwa ukuthi ke njengoba uhambile kini njengoba noma usebenza yini impilo noma yini umzali wakho akayilindele kuwena umzali wakho ulindele okukhulu kuwena umzali wakho ulindele izinto ezinhle empilweni yakho mayingagiyi imali engqondweni yakho mama bengagiyi abangani bakho engqondweni yakho uzugcine usukhohlwa ukuthi ke wena usukaphi futhi mamngangene ubulokishi engqondweni yakho uzukhohlwa ukuthi wena umZulu funda ukuzazi ukuthi ke ula okhona ingani ufike la okhona ezinye izinto futhi sengihighlighta ukuthi ke funda ukuzazi ukuthi ke abazali akusiyo umzali wakho kuphela lo osekhaya nangaphandle abantu obaficayo ngaphandle abantu abadala babazali bakho uma umzali noma umzali ongakuzali mayikuthuma esitolo umlalele lo mzali kuso umzali wakho naye ngicela ukuthi useluso uvalelisa nje bhuti ngiyabonga ithuba kwiVoice FM ngiyabonga ohlelo oluhamba kakhulu oludume kakhulu olaziwayo bathi ndizela phezulu bathi abanye ulibona la uphinde ulizwe la singasho ukuthi laleleni kakhulu eluhlelo lolu limphathele izinto ezinhle liyakha futhi lisazoliphathela okuhle kodwa lisazolifundisa zonke izinto ezinhle qhubeka nilalele kakhulu kodwa ningakhohlwa phela umzali wakho phela mayikuthuma ethambo ngithi hamba uyena ungaphela usulalela uhlelo kakhulu ngiyatholakala ku-hashtag yakhulumisa TV ohleleni ku-YouTube uphinde ungithole futhi na TikTok kumthobisi Mkhize uphinde ungithole na WhatsApp enambeni yami 0715716792 0715716792 ilapho engitholala khona uyakhona nokungifonela available kakhulu ngakhona na ukungibiza nami ngawukuphi la othanda ukungibiza khona ukuba ngizokhuluma noma ngizomotivate ziningi vele izinto ezihlupha abantu ngeke ngisazisho oyazazi sengiphumile alright mntwana Voice FM umzuzu yakho nje 11 lishayela lona ihora lesikhombisa hele nje umthobisi uzomthola ngawo uMonday la ngawo upass 6 njalo nje ntambama kuyona imotivation ngisiboka kakhulu futhi sabo kakhulu dako engeyona inhloso yami ukufulathela umndeni wami ngibhekane nesasa engazi nokuthi ngiphatheleni hayi imnandi lento sazoyakuthi kakhulu sazoyakuthi kakhulu ngakusho ukuthi siyayiqala sebasha